hari tambang dang ditepuk tel awas Bang Imoy bayan demuyuk ning wangsul kula rek melu ari liang liung hari dibuang mah tengah Bandung hari Bang Imoy bayan demuyuk Bapak Hajar ning wangsul kula rek melu ari kemang bolet sayang duwe saku tambah daun mau makan bikin sendiri di baju jelek jadi kapun sendiri apalagi bila tanggal tua mendekati aku bagai bujangan yang tak punya istri nasibnya masih jadi begini semuanya apa-apa ku lakukan